Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî we ne. Wekî destpêk de guman taybet ji bona tevahiya bînerên xwe dibêjin Rojbaş bi hêviya rojekî xweş û geş. Bêguman her kes yê ku rewşa Sûriyê dişopîne pê dizane ku di nava şev û rojekê de derketin konferansek hate derxistin. Di nava wî konferansê hanê de serokek ji bona Sûriyê hate rakandin. Serokê ku hate rakandin jî ew yek hanê ew gav hate kirin bey ku hêzekî siyasî nerîna gel kesayetên ku di şoreşa Sûriyê de berxwedanî kirin, xwîn rijandin, zarokê xwe feda kirin û şehîd xistin, bê ku ev yeka hanê lê amade bibe, ew kesayetê hanê hatin rakandin Ehmed Şerع bû serokê Sûriyê di demekî kin de an di demekî dirêj derê ew gava hanê hate kirin. Her wiha li kêreka wê ji wekî em dizanin di nava konferansê de bi deha kujer her wiha bêjin terorîstên yê ku karên pir xirab li ser xaka Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî kirin lê hatibûn amadekirin. Du kesayetên ku her û her di nava Rojava me de pir navdarin. Yekemîn kesayet yê ku şehîd Hevrîn Xelef şehîd xistiye li ser maseyê amade bû axaftinê xwe bi rengekî pir azad û rehet kiriye. Her wiha li kêleka wê ew emşa ji kesayetên ku pir de neheqî yan jî pir komkujî di serê xelkê me yê Efrînê her wiha yê taybet Rojavayê Kurdistanê de pêk anîne. Ew kesayetê hanê jî wekî manî ser ziman pir rehet pir azad axaftinê xwe û nerînê xwe her wiha hêviyê xwe ji bona Sûriyê jî tînin ser ziman. Ev mijarê hanê Rojava me ya îro ye bêtir em dixwazin balê bikişînin ser helwestê dayîka nas bikin nerînên di pêşa rojê de mirov dikare bi rengekî diplomasî û siyasî çawa ji bona Sûriya pêşa rojê tev bigere. Em ji mêvanê xwe van hemû mijarê nas dikin lê wekî destpêk em wan ji we di nas kirin. Ji xwe mêvana me destpêkê yadê Suad Mustafa dayîka şehîd Hevrîn Xelef her wiha endama meclîsa malbatê şehîda ji bo televîzyona Rojbaş. Rojbaş. Tu çavê rewşa te çi ye? Çavê. Gelekî spas. Mêvanê me duyemê jî Fadil Qasim endamê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji bo te jî dibêjim Rojbaş. باشه Hûn çawan rewşa we çi ye? باشه Gelekî spas. Mêvana me sêmî jî şêra OSê endama desteya serokatiya Mesedê ji bo te jî dibêjim Rojbaş. Spas Rojbaş. Tu çavê rewşa te çi ye? Spas navxêrê demîne. Gelekî spas. Yadê em destpêkê ji te destpê dikin bêguman. Wekî destpêk ji bona ev yerê ku yanî wekî me got di nava şev û rojekê de kesayetek derkeve konferansekê ji xwe li dar bixîne gelekek kesayet yan jî komçeteyan li derdora xwe vehewîne di nava wî konferansê hanê bi çend hevoka serokatiya xwe ji bona Sûriyê rakîne her wiha li kêleka wê jî pêre pêre kesayetê ku xwîna mirov û xwîna kesayetên ku li ber xwe didan dawa azadiyê dikirin dawa mafê mirovan dikirin xwîna wan distûyê wan kesayetê han de derdikevin rehet rehet bi rengekî azad axaftinê dikin her wiha diriya axaftinê xwe de behsa aştiyê dikin rûxmî ku ew kesayet bi xwe aştî kuştine. Derbarê vê mijaran hanê de wekî dayîk tu çi dibêje taybet ku kujerê keça te li ser wê maseya hanê derketiya û axaftin kiriye. Serî de silavborêz ji bo hewa ji bo temeşevana û ji bo hemî malbatê şehîda jî bêjim serê we saxlê ji bo birîndara jî hemî şefavê ji xwe belkî em dibêjin hayê me jî ne neqeba şeva rojekî de ku ev Sûrî hata guhertin hazirî belkî dehê sala jê re hatine kirin ne neqeba şeva rojekî de hatiye kirin xebera hemiya jî tê de heye xebera İsraîlê ya Amerîka ya Ewropaya gotinê hemiya jî tê de hene xîlalê şeva rojekî de dewletek 100 sala ser linga bêt neqeba şeva rojekî de bi saeta nayê guhertin ama hata guhertin hata guhertin cem me em bêjin xîlalê şeva rojekî de Sûrî hemî hata guhertin em ne dijî guhertina Sûrî ku bikeve yan bimîne ser linga em dijî wê rejîma Sûrî ya ku desthilatdara li ser vî gelê henê zilm û zorî dihat meşandin hizba behs em dijî wê bîn ama kî reîs bê ew ji me re ne mihim bî tenê ji me re mihim bî em jî gelê Kurdin hundirê Sûrî de ne mafekê me jî Sûrî de heye ku ew mafê me jî em dest bêxin kî reîs bê kî wezîr bê kî qadî bê eleqê me pê nînin ema xîlalê ku tişta ji wa re lazim xîlalê şeva rojekî de ji me re dan xuyakirin em dibêjin şeva rojekî de neqeba saeta de Sûrî hata guhertin û Sûrî hilweşa dema Sûrî hilweşa
او کسی کو کتین سر حکم جی نکو والدانی سر حکم همی دیروکا وی دزانن همی تشتی وی دزانن هاتیه پرورده کرن بلکی 6 ساله 4 ساله جی هاتیه پرورده کرن او آنینا دانینا سر حکم یکو سرکش داعشایه سرکش خیانتیه سرکش بیبختیه سرکش ظلمه کول کرداتی کرنه او سرکش وی برپرسیاری وی مانا دیروکا وی خویایه جبر ولی کو او کسی هنه دانینا سر حکم جبر اوی وی بماشینن اوی وی ریفه ببن او کسی کو او جهجاره چیکری یعنی ده اوی بخوا کریا رئیس کسی او نکریا رئیس ما کاف گله های سوری رینین گله سوری جی هنه رینین کرده هنه رینین ترکمانه هنه رینین عربه هنه رینین مسیحیه یعنی هر کسی کل سر خاک سوری جیاند که رینین واجه هنه اما لی رینین کسی نگرتنه خواه هلبجارت و خواه رئیس خواه رئیس هلبتن وقت خواه رئیس به مجلس خواهی آوا که دم مجلس خواه آوا که وی کی آوا بکه وی کی بینه بده دورا خواه وی وکه خواب ده دورا خواه وی وکه خواب ده دورا خواه برچه که وقت بپرسش کی بپرسه یکو دستی وات که ولا زارو که واده وی قبیل بکن ورن کو ایرو زارو که وات نکرده ورن کو دایی که نوا زارو که باب نوا زارو که برای نوا زارو که یه نوان شهیده چکت چه خورد کو ایرو ورن اوجد بنت صحابی ده جبرت کو یه وکه خدانین جبرت کو او خوالیه وقتی او نوالی به یه وکه خنانی نادانه بیجی اره بیجی نو جبر ولی او آنی کر مثلا نظانم چه مصنب دایی آن چه مزنایی دایی اما نهاندف قاعده جیشه وقتی کر قاعده جیش عجایب چه دین وی قبیل دکی چه اول وی قبیل دکی چه انسانیتی وی قبول دکی چه مروفاهی وی قبول دکی چه ریخستن وی قبیل دکی چه دایی کو باب وی قبیل دکن کو جاری کذابا مهو ببر بسیاری مهو کی قبیل دکی تاریخ دنیا ده نای قبیل کرن جبر چکو او خو گرک نهاتبا گرک او خو نهاتبا لی او انسانی کو کرامت خو بفروشه او انسانی وجود خو بفروشه او انسانی کو ولات خو بفروشه او انسانی کو آخ خو بفروشه او انسانی کو گل خو بفروشه انسانی کو شخصی خو بفروشه پره عادی الجم عادیه چه بکیجی جم عادیه گرک آخا سوری بخوشه را حرام به لنگیوی گمر نت آخا سوری ده بجبر چکو اوی سوری فروت یا پره کسی کو اوجی کری شخوارت شغلینه هن هاوی ناوا بدیه تم مسئولیت بر ودا صبت ویت نبکی ایروت ویت نبکی دزبت ویت نبکی و جیشک جدایه اجبو قنا او تشتی کو هری نکاری بکی نهاد وی هندره دویده ده کاری واجی بکی لی اما نای قبیل کنه تشکی دایی که بپرسی قبیل دکی نا قبیل ناکه از وقت دایی که هفرین خلف کو هگا جه مرمی که یه ویدیل هفرین خلف ما با یه او مرمی جی بردا بای لی هدی جه مرمی که یاوی لی نما چری هاتیا ایرو بیا ده هندره سوری ده کو از هویا خوش جم بگرم از خارنا خوش جم بگرم از آوا خوش جم بگرم از کهربا خوش جم بگرم از هبونا خوش جم بگرم یا از چه قبیل بکم و دایی که شهیدا چه قبیل بکن هفرین خلف جبر چکو خواست ترسکی بکد زکی جنا کرده کچا کرده یعنی وقت رموزک یا جنین جیهانه جبر چکو او دزانه ترسکی بخید زکی جنا کرده لی او نزانه حوالا سارا سرکیشا جنا کرده تاکوشین دامشاندن دو هندری وی بخوده 15 سال برخدان زندان دیتیه ایرو دمه حوالا سارا سریل هم برداننی تاکوشین کر حتی برای خیانت حوالا سارا تنکرن و هر دو حوالا وی تنکرن هلبتن او جنا پیشنگ الا تشافي خد برده پیشنگ جنین پیشنگ جبوا تنبكن كو جن بطرسي قافشون دا بافجي اللي او نزاني قي هر جهة كا جنك لي هفالا سارايا هر جهة كا جنك لي هفرين خلفة هر جهة جنك لي آفستايا هر جهة جنك لي آري ميركانا
یا با مرن جموجی نرینا و تایبت درباره وی بیراهانه دناس بکن یعنی وکی پیده نرینا و جبونا و چیه تایبت کو یعنی برین هاجمانی سر زمان کنفرانس گوهاتی الدارخستن تک سایت رولا خودت نریستیه نه جواک نه بیجن پارتین سیاسی نه کسایت گو تمثیل راستی شورش سوریه دیگه نج مالبات شهیدان یعنی تک سایت جه خود وی کهانی ده نگرتیه تکس هل بجارتن جی نکریه تکس نت بیجن السرتوري مدیا جواکی ندناوا جواکی ده نبرنگه کی قانونی نبرنگه کی سیاسی او هل بجارتن او بجافتن هانی نکریه لگور نریناوه بویر چما وسا چه بویه چما کسایت کو در که خوراگ هنا خو بک سروک سوریه کو جرل در دور خو حوینه و ری بده کو حتی نی اف کو جری هان در کفن و نرخاندن و اخافتن يجي بك سپاسیو دکم نا سیستم هندر دنیای دا سیستم هنه پیوان هنه نا تگود کجر ذاتن پیوان کجر تنن یعنی هاتنا وان دست سیاست و هیمنه هی سر دنیای وان با کسیت نبره بدمون وان با کسیت نخلاق کردن اجباروی بر کانون برجواندی وان بپارزینم چهوا برجواندی خو بپارزینم هند دنیای دا برای که کسیتی و سیستم نیوی فودال سیستم نیوی جواکاناس ناکن سیستم نیوی کرامت و انسان آ جواکاناس ناکن کسیت نو تین میدانه یعنی دمی هاتناوان مدی سوری د چه دراقی دو بی سوری ذات سیستمی کی دستالاتار بی سیستمی کی بعثی شوفینی سر گل دهات مشاندن یعنی دمی گهبنا هاتن مگود ذاتن خلفیتوان بیلیه خلفیتوانش کجان خلفیتی هاتن نش خلفیت جواکی کی انسانی جواکی پیشکتی جواکی کی کانو بن واتی بپارزینن یعنی نهجی که انسانی داخل میدانه خلفیاتی که وان داعشی خلفیاتی که وان قاعدی خلفیاتی که وان دیج مروبایی اجباروی دروشه بکیدا یعنی دمیک دسته وان تیودان سر سوری هلوشانان نظام سوری یعنی ناد آواکرنا وان داجی ام پر دریج نکن دا آواکرنا وان داجی عینی ذهنیته عینی فکره يعني عيني سلطة عيني حكم يعني دميك و جواك جوينا خوي نصر أبادكن يعني كسيادة سوريا ببين وقت دميك دندكن بسيادة نا سيادة هرو سيادة سوريا بمبيكريج حزر ده كده حتى نا هيرو حرتم سر ملتي سوريا كشتن شده به ام بين سادات تشرين نا حتاني تك وتنك جوان در نكت نگو که انوی ملتی اماتنه انوی ملتی بپارزینن که و ملتی روبروی کشتنه دبه و ملتی سیفیل یعنی نخواستم واد صدا و هلوشه رو تیاره خوب تیاره حربی تیاره بین مروف ناف چعبی وی ملتی دخه وی ملتی ده کشتنه و تمام دبه اماتن سلطات سوریه اماتن سیاده سوریه بپارزینن ده هندر ویدا چعبی خود دگرن لانوش برگه جنوان دوان هاتنه وقتی تین نوبه او آواکرن وقت دایکا شهید دا بلکرن کجاره مروفا کجاره وی ملتی کجاره جن ایرانیان دورا خود توپ کری گکانه به وی ملتی روا ببه یعنی ده هندر سوریه دا جواکی که مدنی هست ام بین روش آوای کردستان ام بین سویده ام بین ملتی علوی ام بین ملتی ایزیدی ام بین ملتی خریستیان که کیل دور بی هست تبي جواكي تشابره به کی دندر جواكات ده هي جملتي مدني ام بين هرو ملتي روجوبا ده حزر ده كاد حق شهيدانا پارستانا به آخر پارستانا سوریه دکه لهمبر دشمنی کی وک عثمانیا نه ام کنم نابله بکن ایریشی آخا سوریه دکه آخا سوریه بین پیده که سیاده سوریه بین پیده که که هل وستل همبر به سیاست درکت ما تشاهد به از سیاده سوریه بپارزینم با تشاهد به از دولتی برای بابم دولتی کی مرکزی دولتی کی وحشی مینا بعث یعنی تنه شخص را کردن شخص کی دن آنی دیناشونه نه هرو تی بیل کردن وقت دیسم بین حوالی دا بیل کردن هرو کجر جواکی که کجر تل دوری حکوم دکه
تدبي أزبي ملتي بروبي شو أمي قبل بك يعني أما قول ملتي شمال شرق سوريا أمي شو في قبل بكم حتى هم آخر سوريا دو باريزين يك بينو سوريا دو باريزين نات تدبي يك بينو سوريا كاني سر أرده دو سوريا پرچه دکی دو سوريا بر پرچه بینی کی نواده به دو سوريا بر شر کی داویا وی نواده به ما چه کوچری زوره ما جوا كم خرو كري دار ما قد كري ولا تم احتلال كري ولا تم روبرو كشتني تيني ما شو وظيفة قبلكم اگر سيستم كي ديمقراطي نت اوفاكرن هندر سوريا ده هف كسيتنا هف ملتا جيتي ده جيو خنا بين نرنا خنا ده ما شو ما ام تقبلك توك سلوك يعني السلوكاتي هني كي بيوان خانه إدارة دولت کی پیوان خانه کا پیوان کا مجتمع مدنی کا کت پیشنیار که کا کت انتخاب کرد یعنی ام عالی جدید و ام قبل نکن و ام دبین بان جوکن ام نتویج دکن و کریارنه هندر سوره تکرن و وری کرن یعنی هنی کی چاول سر وکن برگه جواکه که روبروی کشتنی دمینه نه ام دبینن سر دیمان و جه ام دبینن کسایی دبی از فلان عشیرام لی دخن ویدو کشن ما چه تفی ملتی برای باب اف سیاست کی یعنی هرو ام راست نو بینن ام دبین هنی کی لجنات شبابن قبل کسایی ملت سوريا تشهاية لجنات شبابن لجنوك ديمقراطي اف سازنا واري ساز كرن برق خدمتي ملت بكن نهاتنا زور زحمتي الملت بكن نب كشتني ببيشخينا اسكونو ببربر هفرشي رامارن جمو ازوي ببرسم يعني نها راستي جدما هالوشينا رجيما باسي وحتى نيروجا ايروجي قالك ابو يرجار بجار روددن يعني بيجن جالي كشتن بجافتن وهر وكيدن جالي كو قالك نتو قالك بيكاتر سرخاكا سوريا ايرو بيجن راسي قالك كوم كوجيانتن وهر وكيدن حتى نها بيجن روشا خلق باكور ورجلات سوريا جي نديارة كاوي تشاوا ببا ما في وان ودنا سوريا نودا وتشاوا بهين حتى فكريا هان نخويايا لي وكي مسدها ولداني وهرو هرهان كون فينا ما يهان بكهينن لغوري وجي وبيرويك خوال آلي شامي جي فكريا هولداني وام هناكي ناس بكن دالي كو نامه هر وها دوز ومافداينا خلكن رجاوي كردستان بحمو بيك هاتو نتوين خوا كو هنوي كهانه بكهينن دالي حكومتا نويا لالي الشامي هل وستكي وي تشاوا هيا غافني تشاوا افيتنا امنكي وي جي ناس بكن جبركو اف مجار بخوجي تماميا مجار ديا يعني براستي وكي كو ام دزانن ايروج روشا سوريا حمو هاتا گوهرتن سوريا د بيواجويا كنو دا درواز دبا تایبه جی پشتی هلوشاندن رژیم اسد و رژیم کو زیده از نبی بتنی سالین آلوزیه زیده 54 سال سوری حکم کربو هاته هلوشاندن و بلیا کو ایروج نقشه که نوتی خس کرن جو سوریر و بریا ویجی جروج هلاتا نافینر مدی شری کول غزای رودا پشتی و مدی شری کول لبنان رودا حتی گها سوریه و رژیم کو زیده 54 سال حکم دکر هاته هلوشاندن براستيجي هجر ام بحثا رژیم سوريا بكن هر کس زانه و تایبجی ام بین کسین کو ایش جوی رژیم هانی دیتن رژیم که یک دنگ بو یک رنگ بو تقکس قبول ندکر تاني خوا ديتبو مافين حمو بيك هاتين سوري حتى بعربي خوا خواربو زمان چاندا زمان جمعی تنبو علی چانده ام بین وک میناک یعنی روژا نوروزی 21 آداریه لی برانبری وی رژیم اسد وجبو کرد تیدا اف روژا هانی ام بین پیروز نکن کربون ججنا دایی که جی یعنی براستی جی پشتی وی مدیج بر اف رژیم هانی سالین آلوزیه روژ بروژ زیده تر بون زیده 13 سال گله سوریه کشتن، طالان کردن، رواندن، اشکنجه کردن
حتى نها بحزارا كس جگل سوریه بخوا چارنو سوان ندیاره يعني روج بروجا ام دبینن مالبات ام بین پایتخت سوری شام و هر وکیدن باجارین دیتر دردکوین و دعو دکن کو دوزا زارو که خواه ناس بکن که زارو که ما چبوان هاتیه هاتن کشتن رکنه هاتن رواندن اف یک بلیه یعنی ام روج ام دبین کو چوا دردکوین قادان یا دیتر جیا او هری به براستی گل سوریه بون شهدا گوهرتنا دموگرافیک ایرو بحزارن جگل سوریه نکارن وگرن مال خواه میناک کسین کوفت گرن جی ام دبینن مالی وان هاتی خرا کرن مالی وان تشتک تید نمایه نکارن درکوین آدنجی ام دبینن نها بحزارن گلین عفرین سریکانی و گریسپی نکارن وگرن مالی خوش برکو دولتا ترکیه داگر کر مالی وان داگر کرن و قبول ناکن حتی ام بین کسین کو نها لور لسر خاکا وان باجارین داگر کری ناهلن کو درکوین قبول ناکن او مال باد درکوین دا کو ام بین گوهرتنه که دموگرافیک چکن براستی ایروج ام دبینن يعني قلك ايش وزحمتي وزور ديتن بشتيكو اف ريجيم هاتا هلوشاندن ام سبها كي حمورا بون ريجيما سوري تن سوري آزاده دعيني وقتي كو ام دبینن قلي سوري حمو دركتن قادان و افروج ام بين بيشوازي كرن بتليليا بكيف خوشي مخابن قلن هريمن باكورو روشلات سوري نكاري بون افروش پیشوازی بکن جبر کو دعینی وقتی ده اما دیت یعنی چاوا دولتا ترکیه داگر کر هر وها جی چتین گریدای وی درکتن و ایریشی باجاری من بجکرن ایریشی گندوارین کوبانه کرن و حتی نها ام دبینن ارب او برخودانی مزن لبندا و تشرین چاوا روجانه ایریش دکن بدهان روجانه ام بین شروانین هزن سوریه دموکرات هر وهجی گلین هریمین باکور روجهلات سوریه شهید دکوین جبر ایریشن دولتا ترکیه يعني حتى نها ام دبینن دبیجن آگر بست که گشتی لسوری هی لمخابن اف آگر بست تنه جبر کو ایرو روج هریمین باکور روجهلات سوری او جی هریمین سورینه بنداوا تشرین بنداوا که سوریه ج مافی گل سوریه کو پاراستنا بنداوی خو بکن کو پاراستنا خاکا خو بکن لی اب یک ناب براستی ایرو جو دما کو ام دبینن دولتا ترکیه دا کرکر حقی فی دانیان جی ام بین سر کومار ترکیه رجب طیب اردوغان در دکوه و دبیجه یان جی تهدید دکه کو دیسا و ایریشک پیک بینه مدي تشاوا ام بين محلل واني السياسي در دكتن وتهديدات خواج سياسة مدار ذكرين يعني يك جينا واف خليل مدي لسر اكران تلفزيونا برنجة كي بر شفاف تهديد ذكرين يعني افتي واتيا كوبراستيجي دخوازن نتني قلي كرد دخوازن قلين هريمين باكور روشلات سوري قربكن ايرو ام بين هیکلیا ریوبریا خواسر آنجی هریمین باکور روجهلات سوریه هاتیا آوا کرن لسر نتوا دموکرات لسر ام بین براتیا گلان او یک جی یعنی پروژه که پر دموکرات جبو ترکیه براستی نای قبول کرن جبر ویجی ایروج براستی جی گرک گلی سوریه به هفر دیالوگ سوری بکن یا هری اساس جی پیشروجا سوریه عجباوی چبه بس گلی سوریه گلک آزار و ایج دیتن و براستی جی اموک مجلس سوریه دموکرات تم ام هول ددن کو ام خو بگینن هر کسی جی دسپیک آوا کرنا مسده و حتی روجا ایروجی ام بگلک کسایتن دموکراسی رو نشتن کسین سربخوا کسین سیاست مدار حتی انها ام دبینن شانده کما چو باجاری شامی و به گلک کسایت سیاست مدار سربخوا هفدیتن کرن هر وهاجی بشیخ هجریر یعنی هفدیتن کرن و براستی جی او هفدیتن پر ایجابی بو گلک خالن گرینگ هاتبون تیدا نقاش کرن هولدان ما پرن براستی ام حتی آسته ما نکاری بو کو ام کارو خبات خوا بکن لینها وک ام دزانن سوری آزاده ام بکارن به آزادی نهاجی و ام بهیوینه ددم پیش ام کاری خوی سیاسی بکن جبر کو
گەرێک ئەم لە هەر دەرێ بن ینی مەجلیسا سووریە دەموکرات دەستپێکا کۆ هاتە ئاواکردن نکاری بوو کاری خوا برنگێکی ئازاد تایبەتجی ئەم بێن لە جیهێن کۆ رێژیما باس برێڤە دبر ji ber ku rejîmeke eşk bû di kes qebûl nedkir û medîd jî ji ber ku di hevalê me tenê ziyareta Şamê kirin hate girtin û 2 sala di zindanên behs deman yanî bila em vêya ji bîr nekin ji ber wê jî ji ber ku rejîmeke eşk bû di kes qebûl nekin karê siyasî jî qebûl nedkir tûm daim siyasetmedar dihatin pêşî ku yanî herkes zanîbû heger em herên Şamê heta kesên kes yanî medenî dixwastin herên Şamê ditirsiyan yanî fe ji ber wê jî îro em dibînin yanî ne birengekî hîna me venekiriye em hazirtî dikin ku dê demê pêş de em yanî mekteba xwe li Şamê vekin niha şandeyê me derin hazirtî dikin û di demên pêş de em bêhêvîne ku em kerê siyasî hemû ne tenê em bên li Şamê li Sahil li Swêda be li hemû muhafazatên Sûrî em bi hev kar bikin diyalogên bikin ji ber ku bi rastî jî heger îro em diyalogeke Sûrî nekin bi hev re li ser maseyekê rûnên tu carî em nikarin pirsgirêk an jî alozîya Sûrî çareser bikin. Ji xwe derbarê mijara me dosya amade ye em lê temaşe dikin paşê vedigerin bi hev re mijara xwe berdewam dikin bînerê me hevalê me dosya me taybet jî amade kirine di navê dosyahanê de şîroveyekî hetanî astekî kûr têye kirin ku ji roja Ehmed Şerع yan jî El Colanî wê serokatiya hanê girtiye bi çi rê û rêbazî bû helwestekî çawa li hemberî wê taybet ji jina derketiye li keleka wê jî li bajaran gelo ev yek hatiye qebûlkirin an nadiriya dosya me taybet hatiye şîrovekirin em taybet bi hev re lê temaşe bikin. سەرۆکê هەیە تەحریر الشام هەتەشە ئەبوو محەممەد ئەلجۆلانی ڕۆژە چارشەمێ 29 چلەیە بە مەراسیمەکێ سەرۆکۆماریە خوا یاژ بۆ سووریایە ڕاکاندە. di merasîmê de serçeteyê rêxistina bi navê Ehrar el-Şerqîye Ehmed İhsan Feyyad el-Hayîs an ku Ebu Hatim Şeqra ku qatilê siyasetmedara Kurd û sekretêra Partiya Sûriyeya Pêşerojê Hevrîn Xelef jî amade bû. Di konferansa qaş û ku Colanî weke serokkomarê hikûmeta veguhêziya Sûriyeyê hate ragandin çêbû tenê zilam e û komên çete pejdar bûne û ji bo jina tu fermiyet û rêwîtiya xwe tune bû. Lewre ev konferanse vîna jin gel û baweriyan temsîl nekire. Di derbarê vê yekê de pertek û helwestên pir bihêz û balkêşe li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê rûda. Meclisa Jinan a Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê û rêxistinên jinan e. Kongrastar û kombûna jinan ya Zenûbiyayê bi daxuyaniyên cuda dayîna derfetê ji bo kujerên sekretêra giştî ya Partiya Sûriya Pêşerojê Hevrê Xelef şermezar kirine. Di daxuyaniyê de hate gotin ku şehadeta têkoşer Hevrî Xelef li dozdê cotmeha sala 2019 de li ser destê çeteyên Ehrar Şerqîye ku ji aliyê dewleta faşîst a Türk ve tê desteserkirine hewildaneke ji bo çewsandina dengê jina azade û tunekirina fikra demokratîk bû û diyar kir em sîstemeke ku serçete pêşengiya wê dikin qebûl nakine divê radestîdat gehên navnetewî bênkirine. Jinan dozdayîna xwe ya ji bo şehîd Hevrî Xelef û tevahiya şehîdan nûkir. Ji roja ku El Colanî weke serokê Sûriye hatiye îlan kirin perdekên gelê Sûriyê dem bi dem zêde bû. Li qada El Kerama ya bajarê Swêdayê bi pêşengiya jin çalakvanên siyasî û rewşenbîran e û nûnerên saziyên civaka sivîl bi sedan kes li dijî tayînkirina El Colanî weke serokê Sûriyeyê xwe pêşadan lidarxistin.
گرسا پانکارتین شورش و حیا آواکرنا دولتک نشتیمانی بردوام بکه مشروعیت الجولانی نینا و ام مشا آزادی ددومینن فکرنه. خپیشان دیران دیار کرن کو نزیکاتین الجولانی دبن روشا تبلهوه و ایشا سوریایانه آجبر رژیما بری مزنتر بکه و فکارن لسر سبروجا سوریایی وکی دولتک دموکراتیک زیده دکه. شخواه دوباره املو وگریان بینرین من هاجی امجار خواه به هفره بردوام دکن یاد دوباره مارن جمعه ازوه بپرسم نها ام بیجن لگور نارینات گرکه چواره کرن طایبت یعنی ام بیجن تشتی گوته کرن هم لهمبری مروفاتیه هم لهمبری ام بیجن حمو پیوان مروفاتیه پیوان دولت پیوان جیهان بگشتی بن پیکریا دما کو ام بیجن کسایتک کو حتی روشا ایرو هم جبونا دولتین مزن و جهه خواه دناتو هیده دگرن سری وانتی خواستن هم کسایتی کو جبونا خلق سوریه گلک کریار کرنه او کسایتی هانتین خواستن کو ورن دارزاندن لیل کلک هم دبینن اف کسایت راحت جیانا کینها آزاد دجین لکلک اوی جی بیجن احمد الشرع وی بانگوازی هان دکه کو سروک بری سوریه بشار الاسد جبونا وان ولا را دست کرن لی ام دبین لکلک اوی هانی کسی کو بدیمن بإثبات بحمو تشتیل بردستی وانا قالك كريار كرنا قالك همولاتي كشتنا قالك كسين كو حرتموتن بنغوازية آزادية وآشتية دكرن هاتنا كشتن وشيد خستن أو كسايتي لكيلك خوا ناخا نافا دارزاندن هيدا لكيلك وي كسايتين وكيدن بنغوازية ويدكا تايبت جبو في مجارهاني تو چاوا دبينا وكي دايك بنغوازية تجبونا ويتشيا یاد گوتنه کیا ما گندیتی کارم بیشم دست بیکی بریجی گوتنه کسی که گیسنت جاوه خدا نبینه لی درزیت جاوه حوال خدا دبینه بابو کالی ما هات گوتنه و حتی دمانها جی تی گوتن او نها نابیجی اسخان نلایقی وی جهیمه نابیجی یکو مجی آنین دانی تنش دا خدا نلایقه چه دبیجی نها تشتی کو بشار کری خواجه چیتر دبینه مجارگ دیجی تلویزیون نه وقفتن خدا کو مگو گره که نه ولی نکن کو خال بیجن ملت بیجی گل بیجی خوازیب دهی یان خوازیب پار وقتی کو ایرو کسی نوی قبیل کرن سری اول هگر کو او هاته هل بجارتن گرکش خو نه هاته هل بجارتن یکو دانی جی شاشه ترینی نامه دایی او خواه احمد خواه دانی شاشه جبرچ کو او نه جهیویه کریه جهیوی یا دی گرک او ملت همی کوم کربانه گرک او گله هنه همی کوم کربانه یعنی بملیونه گلت سوری ده هست هندره سوری ده هست به چندی حزب و ریخستنات هندره سوری ده هست و یا داویه جی نها ریخستنه که سوری ده 13 سال برخدانه دکی 13 سال برخدانه دکی 12,000 شهید هندره سوری ده هاتیه دانین با کرشلات سوریه 25,000 غازی تیدنه دوی بواره وری نقاش کرن دوی یکیتیه بواره بکن ریوبریا خسر هیا دوی یکمین ریوبریا خسر هندره سوری ده وری قبیل کرن دوی هبونا کردات سوری ده وری قبیل کرن هگر کو هبونا کردات سوری ده نو قبیل کرن ها ده منت کاری زارم شامه ایروات کارم مرم شامه ما افناوه هگر کو خورت ما دهی مثلا مطلوب عسکری بین ایرو سرباز دکارن وردنو هرن ما افجی ناوه ام دخوازن ام آزاد جیان بکن ام دبیجن همی مکونات سوری ده بلا آزاد سر آخا سوری جیان بکی هر کس کی جهه خوده مثلا ها شر ما بی 24 روش اف گله هنه زارو که کچک بگره حتی کال هفتی 8 سالی هندره بنده و تشرینه ده برخوادانه دکن چاوه خوشی نوقان دیه ما نابینه بچاوه خواه دبینه و او دستکی دده وقتی یه دستکی دده یعنی یکی کجره
تی چه هیویه جی بکی او هیویه ما تیدا نینن او باوریه ما پی ناین گل سوری بلا رئیس خواه هل بجیره گل سوری هیا بلا رئیس خواه هل بجیره حمی هوال دا خویا کرن از دوباره ناکم حمی حاضر بکن و بیجن رئیسه کشخوار سوری را هل بجیرن بلا ملت سوری گل سوری بلا سروک خواه هل بجیره نه کسی بیانی ورد سوری دا بجی ولا از سروک سوری ما کس قبیل ناکه جبر چکو دزانن تشتکی ناکن دزانن کو بلکی مگالک جارا دگو از خواه یک جوا مجیم دگو دم بیم گروپ خواه دایکی آشتی آوا کرن از صبح شف ساعت 11 شف الدیرکی سوار دبیم از دهاتم هفت صبح از دکام حلبه تکمیل ما الحلبه بی العفرینی بی ما تکمیل دا ما تقول سوری کی آزاده و امسر بستن و تن آخواه هر کی دیت کیف آخواه بی ترسا و کس خوف جوارا چینابه وقتی کو دری حبس و زندان هاتن وکرن ظلم سوری هاتا خویا کرن رژیم کو بسری مدتانی هاتا خویا کرن وقتی کو ام دوباره بن ظلمک جوی خرابتر دبن وقتی کو تعداک جوی خرابتر به سری ما جبر چکون حال برچاف آنیا سری ما جبر ده آنیا سری ما ایرو کذابا ما کشتیه ایرو ام کجبر کرنه یکو گلی ما کجبر دکی ملت ما عفرینه ده جارا کجبر دبی سه جارا کجبر دبی ملت ما سری کانی ملت ما گریس بی هوا بی رئیس بری بی رئیس گوتیه از ملت عفرین العفرینه وگرینم گوتیه از کسی سری کانی وگرینم یه گریس بی وگرینم بلا هر ملت کونش جهوا بلا جمالی و در کهن از جمالی و در خم و از گلی خودی مالا از المالا وگرینم از و بینم دینم سر داری وای زیتونه وقتی کو او دچی داری زیتونش قلم دراکه و چه بکاری عفرینه العفرینه وگرینه وقتی کو سر کانی خراد که و چه بکاری سر کانی وگرینه نه باوره وی گله هن پی نای باوره وی گلی وقتی پی نای گل دخازه گل وانا خازه گل دخازه او رئیس خو هل بجیره هل بجارتنا رئیس دست گل دایا گل وقت رئیس خو هل بجیره و بقى و بزانه بيجي من ابرينا هم الخوا كريا صبيت عضالي وري بيجي من ابرينا هم كريا باش تكون مهل بجارتي جارك من ابنها البجارتا مياكي زانتر هالبجارتا بلا ملات رئيس خو هل بجيره هاجر كون ملات رئيس خو نهل بجيره وقت ان بن ظلمي دابل ان بريجي بن ظلمي دابل لأن دهات مالا ماذا تشك ند بردا ساري ما أمنات كشتن أفيت مالا ماذا تشك بردا ساري ما أمتنا كرن هفرين خلفت مالا ماذا مالا ويدا أو دبيج القاشو داري حمي سياسة مدار فاكرين أما هفرين خلف سياسة مدارك بي أمين عامك يشورشكي براتيا قلابي براتيا قلا آفاكر وقت براتيا قلا آفاكر وين ها تشاوا براتيا قلا آفاكر وقتی کوی براتیا گلا آوا دکی تنه دکن وقتی کوی براتیا گلا دخازی و پیک بینه کچ بر دکن وقتی دخازی براتیا گلا هبه اکون مالا سرواده ددنارده و چوا براتیا گلا آوا که و چوا بجاز براتیا گلا آوا کم و هفرین خلف دلیل برچاوی محمیه یکو خست یکیتی نقبا کرد و عرب و عجامه دا حمیه آوا بکه حمی اولو دینو مسابقه حتی آلا هفرین خلف آلا هفرين خلف ياسمين السورية آلا ياسمين السورية أوي بخواه البجارتية أوي هالبجارتية دانينا خريطة دا تشيكرنا قوتيا نا أم براتيا سوري تفا دخازن آلا ماجي ياسمين السورية ياسمين الشامة نا ياسمين عندي ورا ياسمين الشامة كو سوري حمي براتي وكهفي ديمقراطي جيان بكي وقتی کو اف دجی ديمقراطينا دجی براتينا دجی یکیتینا و چاوا اداره ممکن ام تجار وقابل نکن ام تنت کارن بیجن هل بجارتنا رئیسا بگلا گلا و تشتاکو او واخا کریا رئیس احتراف بريفا بريا خسرواري کرن پیشا في قتل عامي واري سكناندن هاو كتشو خورتي ما واري الشهيد کرن وهو مالباطي ما كجبار ببن سري كاني فقرن عفرين فقري جريس بي فقري هر كسكي
واري خوفا قري يبقري إدارة بكي نا جبرت خون هاد جيش خوي شر حاضر كريا أردوغان بخد دخازي سوري بكي دولتك تركي نا دولتك سوري أو دخازي في بكي واكو نها فترالي دا ملت باشور جي لي أمال باشور بنيرا حميد بالصحة دولتها تركي دانا حميد موزية دولتها تركينا حميد مكونة دولتها تركيا حميد غراض دولتها تركينا أم بخوا كارن إدارة خو بكن تاني بهشا في شارب دن ساكنادن تاني قصفة طارب دن ساكنادن أم كارن إدارة خو بكن صحوفي مهنة مهندسي مهنة صيدلي مهنة دكتوري مهنة آغاي مهنة شيخي مهنة ملاي مهنة تشتكي كو أم بيجن منينة محمي هنا بس تاني أو بلا خوش ما فاكن أم قارن إدارة خو بكن وأم إدارة خو بكن أو نها خوكريا رأيجي تاني أم إدارة خو بكن أو إدارة كوال سرسري ما بي كو جاري زاري موارن بمن سيوان سرسري ما قبل ناكن أم التجارة جي قبل ناكن كاتشكر كهاد بي رئيس شكر ها شارب بندافي هدا سبيكريا نكا شارب بندافي بساكنيني وقتی کو نکاره برسفه کی بده ام بوی قبیل نکن. يا با مرن جموع ازواجي برسم يعني بشتي حمود تشتي گوچه بون مديتن کو چاوا گشدان هر وها بویر هم جعلی ریخستن جنان هاتن لدار خستن هم خوابشاندان هم شرمزار کرنا تشتی گوبویه هاتا کرن لکلکا و جیل سویدای خوابشاندان هاتن لدار خستن کو چاوا هماولو و کسایت کوره و سروکاتیا ما بک کوجرین زاروکن ما و درکون و سروکاتیا یا جی مبریو بن یا جی قادمه عسکری و سیاسی و لشکری و هر وکی دن و جواکی بریو بن افهمو تشتی هان افهمو بویری هانه او جی پیرا پیرا هاتن لدار خستن لکلکا و جیری خستن جنان شرمزار کرنا کو تنه جنک کورولک خود ناوی کنفرانسا هانه یانجی دنگی خودی دبلیزه نبو حمو بشیه لشکری بون و کجرین زارو کنوان لهات بون آماده کرن هم بخوا نرینه کی چاوا لوی که هان نرن گلو د پیش روجی دو سوری راستی چقوی سهین کم کجی و هر وها اسمی لکرن و پجافتنا گلی سوری ورا تمام نوان نرينا وان ما قلت جي ما تستفيك دابو ما قلت ثقافة كي ديمقراطية سريوان دونيني ثقافة السلطة والديكتاتوريات سريوان ده لأما أم دبنجي ناد ثقافة ديمقراطية ده هندر سيستم الدنيا ده سيستم الدنيا اللي دي ثقافته ما ديمقراطية نعم جوهر إدارة ذاتية أخوة الشعوب بلوتيو جالان ربا برن خسار ناه دروي أو ثقافات الجوانينه ناه رود دبين أجر ثقافة ديمقراطية مثلا دولة كنا مركزي به هني كي دبيت سوريا بر فرجابينه بده بداره لأبا سياسته وانا ثقافته وانا لأروي أم دبين هم مثلا جواكي كي السيستم كي أوفاده كي يعني تاني رولك عالية نيفي جواكي رولك جنتي تنا يعني دهندر سيستمات ده رولا جنتنا رولا يكبينتنا رولا احترام اقلياتنا احترام چاند و ثقافتنا ما تشاو بي ولا تبربو ما چما تشاو تواره عملت تقابل بك وقت سلطه يعني نه قبل كرم اجبار ويجي ناد تشتي امد بين ام بين هنيكي سيستمك ديمقراطي دهندر سويدي دواري او بكرن سيستمك نانو بندي حقي حركسي ذهبي حقي جواكي سيفيل حقي اولا ام بين بو علوي بو شيعي بو سني يعني حركس اولا خو بالسريع خو خبري بو ببي سيستمك ديمقراطي واري او بكرن حركس خو تيدو ببيني ام بين ملت السويداء ملت سيستم هاي سياسات تبرون مثلا احزاب هنا تو احزاب حل كرن احزاب ديمقراطي ورا بكرن حركس كاري خو بكيش بر كون بي ملتي بريبا ببن ليرو ام دي سويه دوباره بكن لانه جي رخني جي شرمزوريه تو كسي في ملتي كسي ملت زورداري سري ملتي خودكي كسي خفروتي نا ام هرو دبين ام دبي پارچابينا سوري ام دجوينا
ام بین ام بیک بینو سوریه رانه ما چا کات عفرین بندست کری بالقبل دولت ترک دا تو خدمتی دولت ترک دیگه و ایریشی تکرار ملت عفرین ملت سوری دیگه ما پرچه بینی ناد و سیستمات و این پرچه بینی آوادک ناد و آوا کرنا و دو سلطه و تی دیناندن پرچه بینی رواده به ما امجی دیجی به پرچه بینی نه یعنی ایرو وک اداره ذاتی ام تمجی دبن پارستنا آخر سوری پارستی ما پارستی واقع شهیش بوی مدانه و حتی نواجه ام ده پارزین ام ده بینن یعنی ام تیسا دوباره بکن لانو جیه ایشه یعنی هرو کسی وی ولاتی ایریشی ولاتی خوبکی ساده تشرینه نرخه وی گلیه پارستنا وی گلیه و تمام ایریش دکی و تجاره نابه ماچما تو ایریش دکی ملتی کی کسایتنی بین مرتزق کسایتنی خدمتی سیستمی کی وحشی دکی دارو اینان دانه دور خو تدبی ازی بی ملتی برابن ام بین نقطه کی شاشه برام لیوگر کی چیه که تبرایی پیکاتی هنه خاصة اداره ذاتیه خاصة مجلس سوری دموکراتی ملت احزاب و سیاست و سیستم و دموکراتی بمر لابد کم بکن لجنانی خوشیکن جواکی برای بابن بگینن نتیجه کی سیستمی کی نه مرکزی نه نوندی دندر سوید. بله. هوال شيرا از وي برسهانش تجي بكم يعني مناك مجلس سوريا الديمقراطية دكارة دبيش روجي دا تشبكة طيبات جبونا حمو مجارو قشدانين كوتشي دبا هون دكارين قالوا فينا رينو هالوستا قالي فيدرا دا حالي حاضر ديان جيد دمي بيش دا هم بقهينن كسي قونها يعني تبكنك يديبو يسروك ام بيجي دكارة بقهينا وان انا وكي مجلس سوريا الديمقراطية دسبيك آوا كرنا مسدش خو كوم جيفينين کوچید بون جوینین کوچید بون چه به کسایتین سیاسی ره چه به کسایتین دموکراس ره مدید سر استا سوریه مسده گله کم جوین الهرم باکر روشلات سوریه چکر و تیده براستی گله کسایت جه ساحل جه سویدا جه شام و حمو محافظات سوریه دیتر دهاتن و پیشوازید کرن و آمدد بون ده کم جوین مسده یا هری اساس براستی اواکو ام ایروش به هفرونین دیالوگا سوری بکن جبر کومدیت یعنی دسپیک آلوزیا سوری و حتی روجا تاریج رو خواندن رژیم اسد و دولت ام بین مزن او سوری بره و دبرن بشار الاسد تورولاوي تنبو دولت ديتر يعني او جيبو بو وك لعبا شطرنج براستي هركز دخواست وري سرع عرض سوري وبرجماندية نخوا بمشيني يعني جبو ويجي مسده گلكم جوين شتكر مسده نامه ياوي هري اساسي كو سوري بهفر الوزيا سوري چاره سر بكن ومدگوت يعني هگر نسوري چاره سر بكن كس نكاري چاره سر بكن سروي اساسي هالجي نها ام دبينن يعني مگو شانده يك مچو و شانده هانيجي افنا مگهاند يعني گهاند راست ام بين كسن ج اف حکومتا کوچه بویه ندیتن جبر کو براستی جی اف حکومت تو کس نابینه تایبه جی آلین سیاسی تنش خور رولا عسکری کری اساس آلین سیاسی تو کس ندیتی حتی نها ل هري اساس ام بين كسات ديمقراط كسات مستقل كسات سياسي احزاب كو لور ديتن وافنا ما جهاندن يعني هدفها ما اساسي او حمو قلن سوري ما في وان هبه شد دستور سوريا ده شد آلية زمان شد آلية چانده جبركو براستيجي قلك ايش ديتن نتني ام بين راسته نتوا كرد نتوا هري دويمه د سوريا اللي ما في ويتنبو قلي كرد نكاري من بكردي باخفيانات بيرا دمكو ام دچون دبستانه هجر ام بكردي باخفن ما مستمع لمددان يعني قبول نتكرن آدیم بصدان کچ او خوردن کردا گلک کسن جیر بون جبر کو براستیجی تنی سوجی وان کرد نکاری و مثلا علوم سیاسیه انجیراک هندن بخوینن هر وهاجی کساتن سیاست مداریین کرد نکاری بون ام بین با آزادی رولا خواب لیزن چه د پارتین سیاسی کردی ده یان جی پارتین دیتر نکاری بون نرینا خواب بدن زماج بر کو دهاتن گرتن هر وهاجی گلین سوریه دیتر به پک هاتین خوا
به سوریان، ترکمان، ارمن اوانا جی براستی جی گلک ایش گلک زور گلک زحمتی دیتن یعنی مدی دما کو ام بین اف حبسی درکتن جگرتیگاه سوری ده پرانی آوان عرب بون کسین درکتن براستوجی پر به ایش بون دم آوان دیتن دردکتن نزانی بون به او کینه نزان بون به مالبات وان کینه حتی جن دردکت زاروکی به هبو نزان کی با وان زاروکایه دما کو او جن چو مالبات خو ببین مالبات و کش قبول نکرگو کچکاوان لوان وگره و زاروک نزان به با وان کینه مخابن قالك ام بين تشتبون لزندان سوري قريج بون جو برويجي براستينا ما هري اساسي تشي كسن كو ام دخوازن وان ببين د بيشروجد و چنا هاجي كو سوري ونگره ام بين الوزيا خو بلا الوزيا ما ديسا دوباره نبه و بگراني نبه ايرو گرك ام بهور ام جيانك آزاد جيانك برومت جيانك كو حمو پیک هاتی تدا راحت بن و براستی جی پروژه ریوبری خسر پروژه که مدیت یعنی نتنی ام بین روج هلاتا ناوین جهان بگشتی بحثا و پروژه هانی دکه گرک گلی سوریه مافی وان ده دستور سوری ده به همو پیک هاتین خواه گرک پیک هاتی همو بزمان بنرین بچان دا خواه کاربن با آزادی با آخوین ده آلیه سیاسی ده گرک به آزادی کاری خواه بمشينن هر وهاجي يا هري أساسينها قربستك للسوري هبه و حمو كوچبر أنجي بنابرين سوري وگرن نها ام دبينن مخيمات كوچيت به قلي عفرين قلي سريكانين هب حزاران لفرن سوجيوان تنكو كردن نكارن وگرن باجارن خوا لسروي أساسي ام دبينن گرك سوريا ما سوريك دموقراس به سر اساسی دموقراطیه پیک وره هر وهاجی پر رنگ به پر دنگ به سوریه که ناوندی به حتی کو ام بکار بن به هفره لسوریه که آزاد کو پیشروجا ما پیشروجا زاروک ما برستیجی قال سوريا نفشك نو دركتيه نفشك حقي وانا ما في وانا كو بآزادي ام بنجيان بكن مسؤوليه ما ينهاج بوان ام كار بكن وام دناف خباتي ده بله بگو ما سپاسیاوت کن جبانا پشداریا و گلکی سپاس دکن ساعتا خوش با بینری ماش خوا دوسیه ما یا چیروک جی آماده املی تماشا دکن به مجار خوا یا دویمین املو وفد گرن روج باش تماشاوانی خوشویست هجا و دلال همو کاتی و دمی و خوش بین ام هیویدارن ام بهفره دمک خوش ببرینن به چیروکک دن و به پندک نه دن و نه گی ام فیداکی و ام سودکی جی بگرن ام و هون تفده تماشاوانی هجا و دلال دبیجین کرکی جباوی خورگوت گو چی قیمتا جیانیه چه نرخی حیاتی و چه قیمتاویه باوی جرگو گو که او کفره ده فلان شبا که ده جمر بین گوتی چی بکجه گو ته جمر بین بشه تجیتنا لاوک چو او کفره کیولو جباوی قرآنی رابو باوی جرگو وی کفری ببسوکه و بازار بک کابه چید وی کفری تی بلکی هم بفروش لاو گو ما میچش باوی خورگو و باوی میچش مرد بیجی یعنی گو آم بک و هر سوکه وگر كوري او كفرايا برسوككي وسوكي مي ابي نورمال عادي دبي 2 درهم تيهات وقت بي 2 ورقي انا بصد ورقي انا وغريان هاج باوي خرجو غويابون برسوكي بازار كير غو 2 درهم تيراتن نرخي 2 درهم بون باوي غو تمام ادي روجي باوي جير غو دبي بسوكا وقت بيجن كفنا شوبا متحفه تشتيك كيف نعرتين فروتين لور بازار راش كفري خو آدين روجي وبر سوكي وبازار كر لور نرخكي جرانتر وبهاتر دي كفر دهات لور دصد درهم داني دصد كيف هاي برهات لباوي خو فقريا غويا بو غو تشير غو افجار غو دصد درهم تدهات دصد باوي غو بري
آدنی روژه باوی جرگو تیجابی بسوکا وقت بیجی اف کفره گل کی گرام بها بعربی جوارد بیجن الأحجار الكريمة وبور بازار بک کفره خو بور بازار کر جيب 200,000 و 400,000 و 500,000 بازار ای وبوی و بازار جیر تو نقوی پر بها جیر گوتن رابو بلز لبابي خو فقريا قويا بو حال مسألة ولو يقول أفكر فريها قلكي بهاي يعني الويسو كي ما بازار كله آدون فيا دبهيني نجبرمه بابي كنيا قواري قريمه قو من قيمتها حياتي ونرخي مروفان وجيانا وان وكذي كذري من تلكبر تلكداني لقور جيغو تيدي قيمتها وجير نرخاندن وتقييم داني مروف جيولوي نشرت الكوتشيبو بيت تشكو هاتيه بلي مرجو شرط او جيت لي تخد كل ويدك السينور بك ومروفين دوراته كينه او نرخ شترضاتينن هاش خوهب تيولو نرخ جياني وقيمتها حياتي ناس بك ام هيفيدارن قومش فيتشرو كجي بندك باش جيت تا جارك دن ام هدو ببینن همو کاتو دمی و خوش بین بخاطره و بینەرێ مەشخوا ئەم ji دۆسی خۆشی vegeriyan bi mijara xwe duyemîn em li pêşberî we ne. Di nava mijara xwe duyemîn de bêguman em bêtir balê dikişînin li ser hunermendên ku li Rojavayê Kurdistanê bi wê erka xwe ya parastinê radibin. Her kes bêguman bi wê hêrsa xwe, bi wê enerjiya xwe, bi wê hêza xwe dixwaze ku piştgiriyê bide şoreşa Rojavayê Kurdistanê. û taybet ku divan rojê me ku li bendava tişrînê êrîş her û her li ser şervanên qesedê têkirin, hunermend diçin çawa piştgiriyê didin. Li keleka wê jî bêguman navendên girêdayî hunerê heger tevçand be, hunergeha welat be, hîlala zêrîn be, çawa bi alîkariya hemû hunermendên li vê dera berhemekî ji bona xelkên Rojavayê Kurdistanê derdixîne, berhemekî ji bona piştgiriya qesedê derdixîne. Em bêtir di vê mijara xwe de balê dikişînin ser vê mijarê bi hev re nas dikin lê wekî destpêk bêguman mêvanê xwe ji wer dinas kirin. Ji xwe mêvana me destpêkê Bêrîvan Botan koordînasyona hîlala zêrîn ji bo te dibêjim roj baş. Roj baş baba. Çay Bêrîvan roşa te Gelek çi ye? spas hûn baş bin. Başim gelekî spas. Gelek Mêvana me duyemîn jî Rozelîn Dêrek rêveberiya hunergeha welatê ji bo te jî dibêjim roj baş. روش باس Çavayê roşa te çi ye? باشن سپاس gelek spas. Rozelîn bêguman em destpêkê ji we dest pê dikin yanî hunergeha welat rastî di dema dawî de bi berhemên pir xweş, pir balkêş rolekî pir xweş di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê û berxwedana ku îro ro li bendava tişrîn li min biciyê li çeperên şergotê kirin ew yê hanê bi hêrsekî pir mezin xwestin ku berhemekî ji bona gel pêşkêş bike. Em hinekî wan berhemê han nas bikin bi tevlîbûnekî çawa bû, pêşinyarê çawa bû, tevgerekî çawa hate kirin û taybet jî em pê dizanin ku hunergeha welat tevçand, hîlala zêrîn ji saziyên ku di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê gav bi gav bi hemû qonaxê gotê de jiyan dikirin pêre bûn. Em hinekî wan berhema nas bikin. بله روش باش ورد فريدة راستي جي وك هنرجها ولات هم وقت تفجرة تفشانت يعني دي شورشة كردستان ديجي وشورشة رجعاوي كردستان ديجي هرتم دي ديرو كده هنر بريا أمبيجن شورش بريا هنرمنداتين قوتن وده مدجي وهابي دمانا هذا جي وهاي يعني بريا هنرمندا هر تشتي قوتن وهر تشتي شيرو بكرن وتيسر زمان هنرجها ولات نتنج بروج أواي كردستان خبادك همان دمج بو كردستان توايجي جبركو أم كسي كل كار هنري ديكت راستيجي أم زاروكن فيج واكينا أم زاروكن في ولاتينا هلبت أفكار وخبات ميك وأم إيشا قالي خوي يعني مع الباطل منا قالي مية هوال منا شورشجري منا أم بين صار زمان كوت شيء دبي هر بيواجو كي كوت شيء دبي أم دبينن كو لازم دكي بيويز دكي كو أم وك هنرمنت قاوا كي بير باويجن جبركو همان دمي أم بهفر قاف تاويجن يعني
بيويستيا شورش اما هلبت وبهنري هبي يعني جبركو دمكو سياسي هبي عسكري هبي هنري نبي او شورش بسر نكهبي يعني جبوكي او كاري ميك وام بهفره في قافي بافيجن ام بيويز دبينن كو ام في قافي بهفره بافيجن راستي ما قالك برهم شيكرن وام هول ددنجي كو هركس برهمات شيبكي راستي جي كو بريا كو ام برهمكي شيبكن ام باش لكولين دكن باش كسين كون الويد بجدار دبن ام ببينن ببهيزن ام بتشنور ببينن كو ام بكار من راستي جوي هستي كو الورتي جيان كرن ام بين صر زمان وجي هر كسي بدون خويا كرن كو راستي جي افتش الفرتشي دبي بو هاي بفي اوايتي تشكرن ام في بين صر زمان جبوا مينا كاوي مثلا يا برهما ميا جوجا تشميمه راستي جي بشتي قلك لي كولينا قلك كسي كوما دخص اموا ببينن ببهيزن برخداني كي تشاوهات كرن بريندار كيبون شهيدي كو راستي جي برخداني قهان استا شهادتي بشتي ما اوقاتش بهيستن لي كولين كرن راستي او هست جمع شيبو وي هستي بوي برخداني او برهم هات شيكرن وهات نبيساندن يعني ام بهفره لهنكي جوان برهمي هاني بنارن يعني دنافا چند دقيقه ده بحمو برهمي كو تشكرنا امان بهفره كوم دكن دبكو يعني بچك جيبدن ليه همان بير بخينن ام ليه تماشا بكن فاشي بيگومان ودگرم از بنارن بكا وكي هلال زيرين چكارو خبات وبرهمي چاوا درخستنا كامل تماشا بكن فاشي ودگرن قصدنا الشلوان وامهات ورزوان قصدنا الشلوان وامهات ورزوان خمنا مجد آل زار روناهينا لهر دار خمنا مجد آل زار روناهينا لهر دار قصدنا ابيات اللانا قصدنا شهرنا تاول قصدنا ابيات اللانا قصدنا شهرنا تاول بینری مشخوان دگریان کامل رن هلال زیریجی چیکارو خبات کریه بریوان هگر کو ام بیجن دنوا شورش روجاوی کردستان بگومان هرو لا جنجی ده هيا ل وی کهانه بگومان نه غریب و نه عجیب کو جن ده هنر خدا دکارو خبات خو بحمو تفکر خو او بخوجی به کرا علی کاربه هلال زیرین چاوا هرکینا وقاده چاوا پیشنیاری خو کر چاوا بوی ارکو میسیون خرابو کو پیرا علی کاربه
تاکو شورش روجاوای کردستان دریا هنری جیده رولا جن تیده وارد درخستن و برهمارن چه کرد. بله خودی سعادت بکیم دیجن روز باش جبو همه تماشاوانی بون حال ما تماشا دکن سلاوی ما جبو برخودانی بنده و تشرینی جاره گیدن هنن براسی وقت آنی سرزمانی نیج دست بک شورش حتی روجایی رو ده به برهم جن وکو خسر نوا هنری ده راستی اگر روجاوای کردستانی شورش روجاوای کردستانی ده قومی هر تانی سرزمان کومی منی خواستم به کومی ساکنه هنرمندین منی جن بر همین گو دهاتن درخستن پیره یعنی چاوا بویرین دهاتن قوماندن لسر فکراندن چاوا دهات فکراندن لگوری و هلبز دهاتن نیفساندن آواز جیرده دهاتن چه کرن تا گوت دنگ شورش روجاوای کردستانی تایبت وک شورش وک بیجن نوی شورش کزین سور شورش جن چاوا گو بسر کت دورده د نوا هنری دجی وکو جن رولکی پر گرنگ لیست به برهمین خواه به شانوین خواه به گووندین خواه نتنی بیجن بالی بکشین سر تنی ستران گوتنی جبر گودمات شانوی کیجی پیشکش دکه یانجی گوونده کیجی ده اف چاندا کردی رسن گودمات السروی دکه پیشکش دکه هلبته اوجی دکه و پاراستنا چانده ده نوا شورشه ده تچاوات پاریزه تچاوا زندی دکه حتی روزا میا ایرو دما شورش دیسا افبیرن داویه ده هاتن قوماندن هم سترانا ما یا کزین سور هر کس شو حتی روزا ایرو جیز باورم دبهیزه و گهدار دکه او جی دنگ بدانک هر چهار پرچه کردستانی و لحمد ورجی از باورم دا رولا جن وکو جن وک دایک هر کس یعنی دناف دا جی خواه گرتبو هر یک برنگکی بجل و برگن چاندی بگر حتی ام بجن سترانین ما او هیزاد هندری جن دا دیمنین گو دما گو ها تصویر کرن چاوا تی درخستن دورده تحس که گو چقاسی تد جبو شورش روجاوای کردستانی وکی جن تچقاس برسف دایه دریا هنرا خوده شخواد دمان ها دجیل جبو بشگرتی قصد رانین گل لسر هزین منی عسکری جبو قصدی هات شکرن کوم امنی خواستر یا یاسنا او بخوا براستی یعنی چاوا دما گو بیارین چه دبن یانجی بیجن او شورش گوتیل دار خستن او هی زاتنی لشگری گو دمت ببرخودانی شرد که تا گو دجمنی دستلادار جسر وی گلی وگرینه هلبته او هست وبتار چه به تچاوا استرانه که بنویسینه تجی به برسف جبو و شورش روجاوای کردستانی و هم خوشی اف برهم نیویساندن آواز کرن و ها درخستن دور ده یعنی دماغو ها درخستن جی تودگره جن یعنی جبریان ها و حتى روجا ميايرو چقاس او هيس كتيه هندري ويدا تاغو ايرو رو برهمين گول سر لهيزا خو درخينه يانجي سر ولاتي خو سر خاكا خو باراستنا اخا خو الويدر دبجي كيف خوشي براستي يعني براستي نتنه گوتن و آواز حتی نی درهینردیا و پرخوش و بالکش تشکرن يعني پیشکتنه کی پرخوش جبرگو راستیا روجات تیده تجیان دکه و راستی در دخهولی بله راسته ام بچلی دوسیا خو تماشا بکن باشه بگمان ودگرم هیجی مجارن وکیدن گریدای هنر و هنرمندان ام به هفره ددن نقاش کرن بینری مش خو دوسیا میا چیرو ببوره دوسیا میا گوتنه پیشیا آماده یک کامل تماشا بکن باشه دوباره لو ودگرن گوتنین پیشیان دوی دوسیا خود ما دو گوتنین پیشیان جوار آماده کریه کسی بی کسان تنه جخوا بی کسیا کسان جتو نبونا کسی نوانتی هر وها دوی گوتنی دم راجی اوه کو کس آلیکاریا بی کسان ناکه کسی بی کس و بلنگاز
تم بسری خوانه کس لوان خودی در ناکوه هر دم او کسیم بی کس دجیانا خوده لسر روشا خواه بتنا سری خواه ملول دبن و گازیا خواه بروشا خواه وطینن جوت بگایه کی نابه واتجی اوه گل کار هنه گرک بو کوی و لحف کرنه پیکورن و دست بیره ببن آلی کار جبر کو بکسه کی تنه هن کار پیک ناین آن کو دجیانه ده کسک بتنا خواه نکاری کارکی بکه و گر کو هف کاری دی کار ده تو نبه بگومان و پر لوازی و وستان تیده هبن بینری مش خواه ام جی دوسیا خواه جیوگریان ام جاره خواه بهفره بردوام دیکن روزالین زورم جمته ازوی بپرسم دناوا وان روژین کو راستی پر بالکش کو بتده جیان دیکن دبر خودانا کول بندوات شرینه تیکرن بر خودانا کو ده حمو چپرین شردنه تنیلو بیدر آلمن بجی تلتمر زرگانه ده چپرین ین آلی سینور ده هر اموی اکتیو بونا هنرمند داد بینن یعنی یکو هاگر درفت نبا بچه پشگریه بکه به هنر خواه به نویس خواه به قلم خواه به آواز خواه هر وها بشکی هنرمندا پرمزن هیا کو د چن لوی درا لبندا تشرینه پشگری خواه نشان ددن و هر جی هز و مورال خواه ددن نشاندان اف یکا هنه جکوی داری هات یجبونا هنرمندین کو ایرول روجاوای کردستانه یعنی پر بالکش راستی دما کمروف دبینه نتنی هنرمند حتی نیلیستگوان حتی نیشانوگر هجمارک جی راستی شهید کتنه هجمارک بریندار بونه جبونا وی راستی هنرمند وی هر ساخوا وی هزا خوشکوی داری آنینا بله شخوا اف 13 سالم ام دوی برخودانی و دوی شورشی دنه هلبت او هر ساکو دما ایرو کو چه دبی هر سامیا کو اف 13 سالم گاوکی ام پاجده من آوت وک هنرمند وام ناویجن جیج برکو ایرو ام گهان روژه داوی ام برو سرکفتنه دیچن ام برو آزادی دیچن ام برو آشتی دیچن هلبت وقتی ایرو یان هبونه یان نبونه یعنی نمانه هلبت دوی ام برخو بدن ایکو تانی سر زمان جی ایکو دکاره ایرو برخو بده به هنری بسترانه کی به هلبسته کی به آوازه کی به گوتنه کی به بوینه کی به یک و دکاره دچه ور گله ما يكون هبر خود بندابا تشريني يكون ويدا بشكرتيا شربانا دكن يكون الورد مين بر خوددن يكون كسي الور استرانا دبيجن هنا يكون شانو بيشكيش دكن هنا يويدا يكون دیلان دکن هنه هر آوایی هنر خو پیشکش دکن شخوا بگومان لور برخودانی که کرن همان دمیجی حوال میکو بریندار بوین هنه حوال میکو هنرمند یکو شهید کتین جید سری ده باوی مظلوم یکو تیم نفس کرن باوی تیار لور کو شهید کت راستی جی هم جبو ما غمگینی بو و هم جي سر بلنداية كو هنرمند كيما كل بوي جوشي بوي حسكرني بوي كيني كو تشور هل بدا ما كون بري خود دنوي بنداوي جنك وتاني ام دخازن ام هن الشر بكن يا جماعة عاشق شرنينا هل بد ام دخازن ور ام اشتي شي بكن ام ارامية شي بكن ام شر بدن سكناندن لي بيغومان دجمن فيكي فيمناكي نابيجي كو افكس هنرمند افكس دايك افكس زاروكه و فهمناک نخوازن بگومان بیت شته فهم جیبک ام بوی شوازی راستی جی ام هنر خاطین سر زمان ام بر خود دن ام وی شورشتین سر زمان هلبت ام درفت دیدن هر کسی کو وی شورشه وی برخودانی و هستی خو
بهستي خو بگوتنی خو با آوازی خو ام دستک ددن و کوبین سر زمان پیشگیرتیا و بکن بگومان ایروجی ام دخوازن به هر ملی هر هنرمندی که خود بسکنن کو هنر خو پیشکش بکی بر خدانیا کو نهاتی کرن بین سر زمان به هستی خو راستیش بر کو هستی من و هستی هبلا من بلکی نبی وکف تشتا کو از دبینم دبهیزم بگومان دبی او نو ها دبینم بگومان جبر که ام دستک ددن کو هر یک به هستی خو بجوش خو و تشتی بین سر زمان بریوان امویه که جشتناس بکن یعنی دوی چاقا مینه هاده سوریه راستی قوناغه که نو در باز دکه قوناغه که پر بالکش در باز دکه یعنی دمجاره خوی دست بکیجی ده معانی سر زمان مگوت ایدی سوریه نهاوی روشه که چاوا جیان بکه کس نزانه جبر کو یک درد که خودی که سرو کجرک درد که خودی که فرماندار جهکی یعنی ایدی روشه که وصال سوریه تیجیان کرن نهاد في چاقهانی ده ارکی چاوات که وسر ملی هر هنرمندکی هر همالاتی کی هر سیاست مدار هر جنکی جی تایبت کو بکار به د سوریا می نوده د پیشروج سوریه ده رولکی پر باش بلیزه هر وها برته کو نشانکی پر بالکش بده خویانی کرن نها جبو سوریا وقت آنی سر زمان امدی ساوا گرن سال منی زحمتیه گو بریا شورشی ده یعنی وکی گم بخوام از یک جوان گم دیدی جده هزار و هفت دما گو از تبلینا و کومین هنری بوم دست هنری کر او زحمتی آنا چما مبری در باست کرش برگو امسر فلسفه یاری بر آب هم ازم بونه او هیز ده هندری مدهبو تج وی چاقا ام بیجن ده بریا شورشی ده حتی روژا ایرو تبوه هیزی هاتی هلبتی بنگه کی تنی پر خورد هبو تا گوت گیا به هیزه که او قیسه خورد ام گیان روژا منیا ایرو یعنی ده چو ولات دنیای ده جیت بنرت میزه بکه او هيزا جوجل همبر هم دجمن هم الهمبر دعشين دس قريش جو تكسخ البر وناقرة حتى رجا إيرو او هيزا ما برخداني أخو تشاوي سر وسر في ولاتي ودگرينه سر ولاتيان سر روجاوای كردستاني هلبتي هيزك هبو هلبتي فكراندنك هبو هلبتي او جسارتا گوری بر آب فکری وی مدنا و خود مچاندو بو ما آوا کرو بو حتی روژا می ایرو بسر کفتی گو ام گهاشتن وی آسته اینها جبو هنرمند داتا دی گلک هنرمند هند بیجن روژا شورش روژاوای کردستانی ده یعنی مرق نکر گو استرانکی سر شورشی درخه مرق نکر سر ولاتی خواه سر هیزا خواه استرانکی درخه حرتم او هنرمند ما واندای جبر گو تدولاتا کی شورش تیده دست بکریه تید شیان دکه گرکی تلگوری بیواجوی بمشه تلگوری بیواجوی هستین ملت بین سر زمانی خواه برخدانیا گو ایرو روژاوای کردستانی تی کرن تبین سر زمانی خواه دبگو بگوتنه که جی وک هنرمند در کول سوشل میدیا وقتی دما گوتنا خود بیجه به پیشگیرتی به یانجی گوتنه کی به ایرو رو وک هنرمند امجی هن امجی پشتا هزا خونه امجی جبو روژاوای کردستانی هنه دبا او جی جیه خو پر بگردن وادلی ملت جی و جبو روژاوای کردستانی جی دور ده هنرمند ام نبیجن هندری روژاوا تنی ده جبرگو هنرمنده مل در وی ولات شی هنه الهر چار پرچه کردستانی جی دوی فرقی ده به gerek baş ser bifekire çava bive bersif îro te Kurde te stranekê çê dike dil dervî welat bejî dikare wê bibe bersif ne tenê ji bo Kurdî yanî gelek hunermendên navê şoreşê de hunermendên Arab jî hunermendên Xristiyan jî Ermen jî wan jî ev derfet dît qezenç kirin و دناوا مدى إيرو روب جي دبن يعني أو جي هنرا خوال جوري أو هنرا وانجي هاتو بوشو ساندن أو چاند آواجي هاتو بوشو ساندن ليد شورش روجاوای كردستاني ده بو درفت جو چاند آخوا بدن پیش هم پیک هاتین عرب هم پیک هاتین ارمن هم پیک هاتین سوریان يعني او جي بو درفتك جوارا من تاني بالي بكشين سر بيجن كرد تاني جبرگو شورش روجاوای كردستاني شورش شري قلي شورش گريه
بشري خواني هنري بلاشقري بهيزا خو بحر تشتي خو إثبات دكه جبر بيجي أم دبيجن يعني إيرورو جركي حركس خبر بسيار ببینه هر کس چه دهندری وید هوا و هنرمند ببه برسف پشگرتیا هیزین خو پشگرتیا روجاوای کردستانی و دبه گل هر چهار پرچه کردستانی جی ایرو روجاوای سبل باکور یادن باشور بل یاد روجهلاد به برسف جبو هر چهار پرچه کردستانی به او هیزا هیی جنهاده در خلبنده نمینه گو یلا شورش اگر دست بکر الباکوری کردستان بیجن مینا از رابم سرخوا نگرک هر یک جم خوده و کنرمند دست بی بکه روزالی دبخوازه هری داوی بانگه که یان جینامه که بشینه کربک داوی ده دبیجم سرکفتنا روش آوای کردستانی ببه چاره سریا روجهلاتا ناوین بگشتی وەک هوەری ئەزێوێژم و هونەرگەها وڵات ڕاستێژی دبەر هەمێن مەهەنە وێ دەمێ پێشدا هەفتێن پیشامەدا ئەمێ پێشکەشی وە بکەن بلا ئەو بمێنێ دەما خۆ دەکۆ دەرکەوێ وەک دیترژ ئەبانگا من ji بۆ هەمێ هونەرمەندا هەیە ji بۆ گلێمە تەواییژی هەیە ku rastîjî di vê rojê de ku em berxwe nedin em nederkevin serhildanê em berxwe nedin nameyê xwe em nedin hêza xwe em pêşkêş nekin rastî jî wê pêşerojê de em ê tiştekî ne baş bibînin ji bo yekê banga min ji bo hemî hunermenda çi li Ewropa bê çi li parçeyê Kurdistanê dîtir be ez bi hêvî dikim ku her yek bi hunera xwe bi hestê xwe şoreşa Rojavayê Kurdistanê bîne ser ziman pêşgiriya gelê xwe bikin ji bo ku rastî jî îro pêşgiriya me ji bo gelê me ji bo ku şerê gelê şoreşgerî li dar e pêwîst dike her yek cem xwe gurî hêza xwe gurî hêza xwe her tiştê ku li cem xwe pêşkêş bike serkeftin ji bo gelekî spas dikim Rosalîn got di berhem amadekirine rastî ji niha deme xestiye meraxa wan bibînin Hilala Zêrî jî gelo amadekirine na برش خوک گوتنا داوی دیسا سلاوی مجبو بنداوا هبونی بنداوا شهیدا کسی گون حال ویداری بر خدانیت کن وگل وکیزین ما سلاوی مجبو هن جبو حوالین منی هنرمند یگو گهان آستا شهادتی دیسام دبیجن سری محمیه ساق به حوالی منی بریندار و جی گود نوا هلال زیرین داوجی گو چوبون بنداوی دیسا حوالی منی بریندار سلاوی ما و ام شفای جواردو خوازن گو دیسا وگرن سرکاری خو وک هلال زیرین براستی بره ایمجی برهمین ما هنه او جی استودیا منیا سینا جنده یا هلال زیرین ده نه او جی حاضرن وەک ڕۆزەلین گۆن دەبێ پێش دا و نێ ببینن و نێ بشۆپینن ئەم بەهێوینە گۆ هەر کەسێکی گۆنەها ئەو هێزاد هەندری وید هەبە وێ هێزێ درۆژێ ئانهادە دەرخەبەر گۆڕۆژامەیە هەبوو نامەیە و مایی نامەیە لەسەر vê xakê و dîsa وەسپاس dikin گۆدریا بەرنامەیە ڕۆژ باش کوردستان مەدەنگê hê xwe gihand her kesê gonehal me temaşe dikin. Bêguman jî spas dikin ji beşdariya we bihêviya wan berhemê hanê ne bêguman yekser jî wekî Qanala Stêrk TV cihê weşandina wê ye û cihê kêfxweşî ye rastî ku her kes di her kena vê qedahanê tiştê xwe xweş li gel xwe tenê nahêle pêşkêş dike ji bo ku her kes sûdê jî bigire dubare spasiya we dikin gelekî spas bînerê me spasiya we dikin ku xwe jî heta vê kêliya hanê li me temaşe kir bêguman dubare ji we rojekî xweş û geş hêvîdar dikin bi xatirê we. Thank you.